Hurmatli qatnashuvchilar, tantanali qatnashuvchilar, bugungi kunda 5-iyul 2024 biz Qo'shova Cho'ng'alay rayonidan keldik. O'sha yerda servis bo'lib жатadi. Cho'ng'alay madaniyat uyida bo'lib жатadi. Odam soni ko'p, O'zbekiston, Qirg'iziston, Burchdan kelgan Qo'shcha Allohat bo'yicha. Shu yerda Muhammad G'ofurjon Osoyevga qo'shma tashakkur qilib, o'sha biz sizga yetakchi bo'lgan, sponsor bo'lgan Qaybo sport klubi, janob Martin sport klubi, Muzan Ayman sport klubi tomonidan cho'ng rahmatlar bizga sponsor bo'lib жатadi. Bizga keldi. Faqat qo'shma kanalda emas, ham sportlarda bizga Osoyev like bosib kommentar yozib qo'yadi. Onlar Hasan Mütəgən açılış azam bo'ladi. Qarasuv rayonining hakimi kelgan açılışga shu yerda mana Cho'ng'alay rayonining ichki ishlar organlarining alloh razı bo'lsin, tinchlik saqlab turib qaramizlar. Hurmatli jalpi mehmonlar, ofitsialni turni ochib olish uchun bo'larga chaqiramiz. Janob Tashmatov Muhammad Ag'ay, Bekmatayev Boyish Ag'ay, janob Janayev Medin Ag'ayga qo'l cho'g'lar qattiqroq. Madaliyev Tollarбек Ag'ayimizdan. Erbek Turdu Bek O'shanayizdan qo'l cho'g'lar. Hoş geldiniz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli sport suyuvchilari, mehmonlari, hurmatli alıstan yaqindan kelgan qo'noqlar, bizning Cho'ng'alay delegatsiyasiga xush kelibsizlar. Barlig'ingizlar bilan bugungi sportlik o'yin bo'layotgan bayramingizlar bilan chin yurakdan qutlaqlayman. Yengingizlar shu sportlik ish-charani uyushtiruvchilarga shu Cho'ng'alay rayonining mamlakatlik administratsiyasiga jana jeka o'zimning telen rassomligini bildirib sportlik ish-chara zo'rg'i dengayda uyushtirilib yengingizchi travmasi yo'q bo'lsin, güçlüsü jengish kerak bu sport. Den sağlık güçlüsü utup alay utuganlarga dagı еңбек талыкпа еңбектерин дагы утушка жетишине тилектеш болобу. Oyundan tutulsalar da turmuştan tutulmayın. Hurmatlı sportsmenler, bazınızlarla ilgili kalın. Rahmat. Çok rahmat Mütəgən. Demek söz кезегі біздің ардагер ағайламыздың бірі Taştanov Muhammad Ag'ayga qattiqroq qo'l cho'g'lar. Assalomu alaykum, hurmatli jalpishlar. Ular bugun Manas'tın eskерib bir neçe jolda dünyanın çempionu bo'lgan. O'sha eskерib mana turnirda jalpi rayon uyushtirib, medalga qatnashgan cho'ng masshtabda respublikaning dengayida chaqirib o'tkazayotganlar Cho'ng'alayning tarixida birinchi jol bo'lmadi. Men 20 yil direktor bo'lib ishlasamdan uchun dengayda o'tkazdim. Rahmat shularga, uyushtirayotganlarga, uyushtiruvchilarga, yordam berayotganlarga, endi qisqacha sport shkollarida aytib ketgan bo'lsam, o'sha 91-yilda o'sha shtab ochib turib, o'sha yerda 20 yil direktor bo'lib turdim. O'sha yerda ko'pchilik sportlar chiqdi, Qayrat chiqdi, Manas chiqdi, Jengil atletikadan chiqishdi bir qancha bolalar. Endi o'sha quvonib, suyunib o'tiraman hozirgi kez o'shalarga. Endi 6 mamlakatga borib keldim, mana ko'rib tursangiz kerak, videodan borib ko'rsatdim. Mir ko'rsatdim, televiziyaga bordim. Bu bolalar quysa tag'in Astonaga cheyin qo'shma bir o'yin bo'lib, universitetning boshida tag'in Allohga rahmat. Sizlarga rahmat, kelib qatnashganlaringizga. Mana men aytayotgan eskертүү, men men bo'yi sportda yurgan odamman. Hozir jana sportni darajaga saqlamizlar. Jana uqqanlar biraz to'yimiz qiyin jasab qo'ydi, o'shani ikkinchi qaytaravasiz boshqasi birovlar. Men o'shanlarga qarshiman. Eskертib qo'yaman inshaalloh. Çok rahmat. Demek söz кезегі Alay aile hükümetinin başçısı Aybek'e qattiqroq qo'l cho'g'lar. Rahmat, hurmatli alыс жақыннан келген спортсмендер, şu берекелі Cho'ng'alay yerімізге қош келіпсіздер. Albatta sportda күштісі жеңсінде, күштілері жеңет, бардыңыздарға жеңілген тараптардағы, жеңген тараптардағы ең негізгісі бұл достықта бұндай іс-шаралар бардығы.
келip достук ушу чоңалай жеринде поз жерлери бар, ушуларды көрүп, салкындап, алда Андижандан келиптир, меймандар. Кош келипсиздер дагы жок, бюджетке барыңыздар. Разы болдыңыз. Демек сөз кезегі Галдарбек Мадалиев ағайымызға. Келіңіздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү турнирдин жалпы катышуучулары. Бизде Эркулулуу Манас элибиздин жаркын элесине арналган бүгүнкү ачык турнирге алысы Өзбекстандан, жакыны Кызылчаядан, өзүбүздүн борбордон келген спортсмендерге кош келипсиздер. Ар дайым биз жаштарыбыздын келечегибиз спортто колдоп келебиз. Биздин желекти жерлеткен спортсмендерибиз көйө берсин, жеңгендерге ийгилик. Чоң рахмат. Өзгөчө уюштуруу комитетине ыраазычылык билдиребиз. Биздин дагы планыбызда бар, ар бир айында ушундай бир жаштардын алдын алып спорт жакка тартуу боюнча. Демек кейинки мейманымыз өзгөчө айтсам мастер спорт алыш күрөш Байыш Бекмаматов ағайымызға қауышып алды. Assalomu alaykum, hurmatli sport kuyuchilari, jana qatnashuvchilar, jana mekeme yetakchilari, barchangizlarga terin rozichilik bildiraman. Shunday ele men bir narsani ayta ketgim kelib turadi. Bu yerda Erkululuu Manas degan jigit bizden bir Qirg'izdan bir chog'an jigit bo'lchi. Az çarşasa dağı altında bir iş kaldırıp gitti desem dağı болады. Bu jigit aytıverse söz yok, öte mıhtı, Kırgız'ından bir yürüyünde çalıvar jigit bolçu, dilege karşı Allah jannat kılsın. Uşul turnirdi uyuşturup, uşunday dengelde alıp atkan men Canay Medet akama, Jana Kayrat dosuma Allah razı olsun. Uşunday mıhtı dengelde jigitlerdi tarbiyalap, jigitlerdi жақшы ündöp sportsmenlerdi aldığa sürüp gelecek kanıma men tereң ыраазычылык bildirem. Medet aka, ardayım денсаулыкка ушундай жаш жигиттерди өстүрүп, aldığa sürüp uşu Kırgız'ın желегini жогору көтөрүшүңүздү каалайт элем. Алыстан келген ошол спортсмендер, тренерлер силерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Ушунча келип, катышып, ушул деңгээлде аябай бир жакшы өткөрүп берип Olturaşlar sizlerge daha bir jolu rahmat. Araştırıyoruz. Erkululuu Ramatılık Erkululuu Manas ағайдың ұстақты тренері десек болады. Чоңалай спорт клубының тренері басшысы Медетжан Наев ағайымызға сөз кезегі. Ассалаумағалейкум, урматтуу қонақтар. Şu bizden Akkul, Erkululuu Manas'ın yakın elesine olan açık çempionatқа hoş geldinizler. Birinciden aytadilerim şu bizge demir oldu, Çoğunay administrasiyasının başçısına, Çoğunay Elimoz'un başçısına, şu böyle жетекшілерге разычылык айтadilerim. Benim konuğum Kayrat'ga bizim komanda жоқты, barımıza рахмат. Негізгісі бұл ынтымақты бекемдейтін тура жолға баштау жаштарымыздың мақсатымыз ушул. Анан урматтуу зрительдер алдында жақшы азыраак эле көргөн калдык, кичине тынчтыкты сактап берсеңиздер сураныч. Меймандарга кичине адалет көрсөтсөк, ошол силерге баардыгына ийгилик. Алла разы болсун, рахмат чоң. Rahmat. Demek hurmatlı жалпы көрүүчүлөр, спорт үйөрмандары, Кыргыз Республикасынын гимни жаңырсын.
жолдастар, сіздерге атайын разышылық хаттар және белектеріңіз бар екен. Келіңіз. Разышылық хат. ММА бойынша спорт жүйері Ерқұлы Манастың жарқын елесіне арналған ММА бойынша әралық мендештен жақындан жардам берген үшін Чоңалай районының акимі Шамурханов Мирдебековаға разышылық хатқа тура қолша беріңіздер. Demek ММА бойынша спорт жүйері Ерқұлы Манастың жарқын елесіне арналған ММА бойынша Чоң мендеште жақындан жардам көрсеткені үшін Мадалиев Қалдырбек ауызға разышылық хат. ММА бойынша еларалық мендеште жақындан жардам көрсеткені үшін Қолов Ақырбашы Федерациясының разышылық хаты. Жардам көрсеткені үшін Таштанов Мамыт ағайға разышылық хат, Батырбашы Федерациясынан разышылық хаты білдіреді. Erkuğlu Manastır Jarkın Elisi'ne arnalan ММА бойынша Ераралық мендеште жақындан жардам көрсеткені үшін Бек Маматов Байшағайға разышылық хат. Demek ММА бойынша спорт жүйері Еркулы Манастың жарқын елесіне арналған ММА бойынша еларалық мендештен жақындан жардам көрсеткені үшін Батырбашы Федерациясының басшысы Бақыт Абилов ағайға разышылық хат. Demek sözsüzdeki Batırbaşı Ligası'nın prezidenti jana başçısı Omar Team Spor Klubu'nun treneri Abelov Bahtagay'ga qol çağırlar. Assalamu alaikum, Чоңалай eli. Sizlerge çok rahmat, sizler şunday sportu kolda etkeningizlerden bilmeydikenmen, sizlerden Kırgızstan'ın Jelegin dünyöge tanıtkan sportsmenler çıkkan bileriz Kudaga şükür. Şu Manas ilimizin jarkın elesine arналган турнирге kuş kep sizlerden koldoğunuzlar öte çoğun gelip sizlerden Kuday buyursa köp sportsmenler çıkat, nasip kılsa. Чоңалай неменин акиме sizge çok rahmat, өкмөт районун акиме çok rahmat sizge бұл жерде сиздер колдогон үчүн ушундай турнирлер өтүп атат да сиздерге. Çok rahmat. Бұл жерде сатымдиктер тик туруп жардам беришип, медиктерге Алла разы болсун. Эң чоң рахматыбыз сиздер элдерге, сиздер өтө согун экенсиздер ушул колдоп турат экен спортсмендерге. Айта кетчү нерсем бул спорт тренерлик нерсе оңой эмес да. Ошого биз Медет агайга сизге чоң ыраазычылык, Алла разы болсун сизден. Сиз ушундай жаштарды кылмыштуулуктан ар кандай нерседен кайтарып ушу спортко салым кошконуңуз үчүн биздин федерациянын атынан чоң рахмат сизге. Şu kişine arzu olan belirgin barla berip koyduğunuzdan çünkü raytan beri ayıp ondıran raytan. Çoğalay spor kulübü treneri Medet Agay sizge. Federasyon adına.
Öz estafeti boyu MMA boyunca spor çeviri. Erkullu Manastır Jarkın elisine arnalan MMA boyunca el aralık mendeşli Jarkın'dan Jarkın korsutunu için sport şkolanın direktörü Abdülmannap Rızkov ağayı suyana kol çağılar. Rahmat, oşondayla Rasulullah Kantreni sıylanıp İbrahimov Danyar ağay Özbekistan katora kol çağı vergiler. Özbekistan'a gezdiğinin imanımızda. Master Sport Kickbox, Master Sport Bodybuilding boyunca bizim konuklarımız İbrahimov Danyar ağay. Demek ki Rasulullah Kantreni sıylanıp MMA boyunca spor çeviri. Erkullu Manastır Jarkın elisine arnavulan iş yarıda Jarkın'dan Jarkın korsutunu için Kamaldinov Şerali ağay sıylanıp Andıcan Sportini Klub Şerali. Rasulullah Kantreni sıylanıp Sportini Klub Ahmet Batırkhanov Asılbek ağay sıylanıp katora kolcağız. Şurada Rasulullah Kantreni sıylan İsmailov Murat ağay Sportini Klub Entemak. Şurada Rasulullah Kantreni sıylanar Sportini Klub Mırzan Eyman Abbas İskenderoğlu. Abbas İskenderoğlu, Cumhurbaşkanı Aracılar Kalas, Mırzan Eyman Spor Klubu'nun treneri. Oşondayla Rasulullah Kantreni sıylanar Sportini Klub Canı Alay. Mamaz Zakirov Adılbek ağay. Erkullu Manastır Jarkın elisine arnavulan MMA boyunca el aralık mendeşlerin Jarkın'dan Jarkın korsutunu için Sportini Klub Kaymos Kayragaç Abdüsalam oğlu Mahmut ağay sıylanar. Şurada Rasulullah Kantreni sıylanıp Tabaldiyev Aybek ağay. MMA boyunca el aralık mendeşlerin Jarkın'dan Jarkın korsutunu için Sportini Klub Şoğalay Ceylbekov Kayrat ağay sıylanar kol şoğalar. Rasulullah Kantreni sıylanıp Saydanov Osman Ali ağay. MMA boyunca spor çeviri. Erkullu Manastır Jarkın elisine arnavulan MMA boyunca el aralık mendeşlerin Jarkın'dan Jarkın korsutunu için Erkullu Manastır elisi Şakirov Muhammed ağayla kol çağılar. Şurada Rasulullah Kantreni sıylanıp İsmail Aliyev Samir Bey ağayımızda. Uşu Sanda, Rasulullah Kantreni sıylanıp Koldoşoğlu Bakı'dan ele kavşular.
Ушул саат Кыргызстандын чемпион мира. Исмаилов Замир агай, расылдап сыйланат.